Kajingdawa jang Senkhasi Students Union KSU Senkme Manwengno ya Tanushka Chakravarti nakabha puli kajalla hadien bakala syajit panlit puli MBBS minta kasengi kan Riotarek Urisau Arjar Pesan ka KSU kalalimi semdan heduk ka kamra terikam Menteri Ketenat Kakoi Kakia Sekretariat. Yagini ka kenhon kepalawan ban kendo yau Menteri Ketenat Kakoi Kakia ba wailat Miki Shella layalam dau Presiden ke KSU samlarang ba lambok Starwell Marngar hagajingi dan lang General Secretary samla Donald V Thaba bat kiwe. Habakren kilat patai kubor Presiden ke KSU loong hagajingi kren bagajingi ter ke longbej panekren bagajing syak penduk lat ki kena kasi ki bayo mak he nagajing mi ke SOP ke batmai ke bakaseng kaladawa ban wengno yak mardor yak kendon 9.6 nagate ke SOP parlaong bu menteri lo pediang yak jing kedau kaseng bat kular ban penbet nadu menta kasengi hadin bangi la yi ke jengmi jongka les jongki samla puli balik puli doktor belak kersan naka dia nok sarkar janman usnem ngi igani ke jeng penmi les ke jumi di kedom kenrang ngi ju kran mak spor ba kedi pelong khoj long transparent bat kedi percong long rembet kat kom ngi yo mak juki kamtam taki bapa takani te henrai phi ui kini singi tharai untuk rekaman berpatai kibaret mak ki poisaka taka open ki jungi dapat bloksa te ke jing sou bat ke jing sukhian le sengong nak ile kini rekom kalau pendulat ya wene arnut nak kasih banrung atu balis ti ha ke jing ya ther jing ya tai ila pen iba tang mentau snem kladon kata ke SOP batmai ngi ong ba nadu ba kawan jing pangklam ba mi stangki SOP sudah kedon ka kendon hangta ka kendon ba 9.6 ka bangi na ke seng mi hap de wengno bat haba jit ikenunu pikir tong ban yorong ta kabha ban lej puli betul ke minyak kum kamera di ngotonat ban ong ba na kaliang menteri badai pej ko ikya ola pliang banjur hidon lang di doktor di officer badai pej ga pliang ya kai ka bangi kerau bat ikmi lenti ba trem tasngi ke spen baj keles bat nang ni sakmat kim kwa syuk kini kita je la kalong kum ni kamdon kam pikiran sepang ketek jinglong transparan i kamlong transparan kumno barat yorong kat bagi bahe hidup kadang he mak ki kasih badan hawi tingles bantu ban itu berkar badan poka open teri kata kamlong transparan ni keren kamlong anti nu hendrai ya ka kom nanti ka kalau bagi yo mak he kita badan hok ban ngi phau beng bet takata ka we close badan magem ya hap hiru namar ba ngantep ka jingmut yu selendan katu kodon e selendan bangem ya hap hiru ngabang yong ba apikiran sepang jilong transparan nga unton kam menapu kendon bolong kalai तो पहली बात पता है क्या है पहली बात ऐसी प्लाई ले हमनो ka SC ka ba kumnu yo को मी हम लोग पता ही समला दना हम katu kumbangi keren di maki ki ngadang wat nya wat penkesan ong keladon kata ka penta jongga api nrai ong proof ngi he gadon nrai ka kom jiktip ngi tengem pat yo sngo menuru dengan sepet gila pensisa dengan sa pej ban pat khat ke ben le ti ke SOP semai ki wara ang to golong ba kom pentelun penlut kita kisit kumnu kenya kenap haji saya pedang kita ka wara sekat takendon semai teng abmut ba ki alat ya kamon ji kena handai tan ka daw chung chuk ngadai wei chuk ngadik tan ka daw chung amar wei an blok na mi ki wei kumata kam dai benjia de belong transparent de belong khoj ba ki ba he ki jorong ki baret kim dai ben jorong ki samla puli kasi bla he alpa percentage automatically khabrong open dai to phi ong phi jit galong teng phi talon kadon ka ige selendat hangta kalau phi blok te bagi la ki samla puli la kot bor berung stu kathop kemdai ben blok malaki tantangan ni kathop jongka ST kemud long ba kalau ma blok no iki samla kasi gi wei dai ban rung tu ka ST hatu pi bidang badan taka SC hapo taka RP haduk mentang ong bangim yahap handai maki pesan ong gidon kata ka adon apa kata ka kendon kata ka api te ngiri ong pensya jingi ki ong sapa te phak mta phak lasai ng sebisa song bisa ka ibede bende haduk mentai kimlaan patai ngi ki ong don te ong pat ai ngi te ong kila phak detail insight ngi ke sapet ke kai ke badia kemolong ken penbet ken rectify ka bat kham tam ke lesu kum ya kren gila priang ga bengi ajmut mangi bat ngi da kenturu ba
Asnam man bandu kam desu banang iwan ya kan rum kan ram kum ni menjadi bajet nanti no. Ni objek ya kawi ka student ka ba red marks biot lang south pass of kan school yang biwe ka si blay imrung hang tu ki aida yu kata ka SOP kata ka clause 9.6 mo ka boong ba ikna menta hakapor ba iwan mentap ya ni ka MBBS kota pinhak banjit open lani ST di manga menta sebut ada ngajit open kamun ngamdei su kamun kalau ngomong ngapedi percaya ngamdei ST kamun ngaladi naun sekejurung ST mono bakwa kata nginong bagi ST kata di beningkong kabaar kalong ba open kategori kadang takasan persen ST pada kasih jantia saupau garu saupau tegamut ka chances ban yo seat ka kamsup ST ne open dimenta dengan lajit ST pada ngambil orang su open dekat ni kalau ko bedek du telai pasti narendang jeung samla puli ba kimla ban ki sustain ni hablek bing tu bukan ni kalau ke kelas ibun hadu ko waiting list suruh ngila keren ngilang bapek ini we kasih di benrung apa open kategori tang pakai institution ke bayo Lady Harding ke di benek unjuk yang hawat yang waiting list su bidang bun kasih beperangut hitam ya katu ka Tanushka Chakraborty kini ketegi we arngut kini ke di benrung ke hapok kenika waiting list berkumjuru ya kena ke Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ke Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery ru dikasih higi badan apa kasih jentia kategori di benrung ka waiting list haka juga por lagi dan ka waiting list ke open kategori andrekin dan ru apa ka kasih ke selected kasih jentia kategori ka bamut ba sibu lada itu ki bayo apa open kategori ki bamde ki kasih kebekinrung gitu ki kasih ki waiting list ki badan apa selected kasih jentia garu kinrung no apa open kategori kan long umta di hak kasih jentia kategori ber sebu arngut lalek no open kategori kelalak artli kena yang besi bangi la yu rung sa arngut ikasi tekeni kan merak jeng to sibun bagi je beri ujungi bagi kan ni keju praktis naduk ki por ba mensuah ring lengo babeli mentaki penkela merki aida yo tak SOP tinggi yo tak SOP ro di scrap hot ke SOP ibun ki kendon ki bapiang rekan 9.6 kalau gaba serkai ke ba yurat yang je beri ujungi digila menjur ban penbek no ya kan list insnal or list ke batmai kena penki institution bagi ajit ni kena kena bekeju Padahal juga por kita penbek ini SOP ban scrap no itu. Dan lor nang tarung layo ekran halor ka negrams ki kendrum negrams ki ba ngila eki boros katu. Di namar hakapor mensua por mengeki ni ba pol lengdo ila sim initiative on penyekran bat ki he jangka negrams bat unjur he jangka health department jangka sarkar. Di hatu kapor ikong amperin ru ilawan di ba DP walang ru sim initiative haban penyekendu dan penbek meeting kita ki he jangka Union Ministry of Health and Family Welfare ngri ba polong do i mdan su kabinet tong ampring mdan su kabinet di ba DP walang ru ila song thaj tingi la wara biang ha ni menteri berthamai beri pe ko khia ban uru ula ular bung sim khia ya gani kamat ban ya penbek ban follow up ya gani ke isu gini ki kendrum kendram hani grims berkumjuru ha jaka puli North East Institute of Ayurveda and Homeopathy ki ngiui ba wat apa undergraduate ngidon la ka jongka ba nak menta ki samla pulin Meghalaya ndri la ngi pe post graduate pada ngimdon ya kani ru nak kalian ki ni kinong ngelam jongka ki isu ne ya unit gila ya keren gila ya tai sani ban kalian ka health department ru ang ka sim khia ban walat balenti namar ba kania ka don hang ni apa ri jongi kri kasih jongi kemun mengiru ngi di benyo ka seat lan ka jingmang ga kerpang nak menta ki samla pulin apa Meghalaya. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya